Keyboard peniyat ya kakali ke belatip kom ke Mercedes Benz ki lapat pat bat sekawi kakali jong kene ke company ke badai ke brand ke betemai ya ke belatip ke Mercedes Benz GLE version. Ya kene kakali ke betemai lapat pat bat bat lapliru ya ki pat bat bikin le ke booking ha ke Bamaeri Resort Klai ha ke distrik Riboy. Ya kene kakali Mercedes Benz GLE lawan man plat pat bat ke Puron ke Bapau jong ke Jala Assam ka Zerifa Wahid. Ha kajing dan lang Chief Executive Officer jong kanega company udi topan Dev Sharma lembat kirupa kuman Assam nalor ki weki ke belas akot ngobha. Ka Zerifa Wahid ka badai ke Puron ke Bapau jong ke Assam ha plat pat ba ekne ke kali. Kalapan pau kajing kemen ke bakrau benyo ek benta ban plat pat ba ya kane ke kali ke bethamai. Ka badang syudap pen meet ekne ke company. Kalau ongru bakum kawai ni kibriau kiba pendan kam ya kali na ka company Mercedes Benz. Kalau ai kejingiro iginong penmi ikene kali na mar kejinglong ke baklan jongka kom shna ki kali ru ke behab dor bat kejuk ke bementak bat ke bala penmi ru shibon ke jingdon kam. Ha ke baidai bat kejing adai kinong shong ne nong pendan kam ikene kali ha badan kinu kinu kejingja aksiden bat kiwai. Enjoy the evening and I'm very honored to be a part of this family and I call her Naina, Horepura Paisu Okonmanipura, and I'm so proud that this little girl is doing so great in life, and Meghali always a great friend. So anything beautiful, anything lovely, I'm always a part of the Prague family and Meghali's family. Thank you, and wish you all a very beautiful journey with this very beautiful, majestic car. Thank you.